chất ta hi ô gì để hả khi mà tôi biết rồi thằng mình quay biển đâu gì nào bây ngày ấy chất ta hi ô khuê gạo quên giá đấy khai cho đấy ấy khuê của đó ta biết đã ngày đó mình ta chú để cái này nhà này cho chuyện này ông này này chất ta chết hả ông này sao mà này chất ta gì sao đó là đi khuê sống số biết rồi khuê đâu biết đấy anh mà xí đấy nét đấy đâu này tất cả đấy ấy khuê của giải lại đâu khuê khá chú đó đấy khuê bao nhiêu đó đấy khá chú đó biết rồi này đâu vậy này rồi ấy khuê mà thằng này rồi áo bay tì đó đấy ba tì đó đấy khuê áo bay gì tì đó bị ấy áo thằng mà nhí thì này toa chi rồi khuê mà thằng này rồi áo bay gì tì đó bị khuê ấy đi rồi khuê áo bay tì đó đãแต่ยุได้ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာကိုမျက်စိနဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတာဟိုမှာဒေါသဖြစ်တော့ကတော့ရိုက်လိုက်တာပဲဒေါသကြောင့်နောက်တော့အဲ့ဒီခွေးကိုတနာလာတယ်အဲ့ဒီခွေးကိုဘာဖြစ်လာလဲမသေးမရှင်ကြီးနဲ့အောက်ပိုင်းကြီးတရွတ်တိုက်ကြီးဆွဲနေတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာဒီခွေးနေအောင်မလဲမသိဘူးဘေးကလူတွေကအိမ်လာတော့မြင်တော့ဟဲ့နင်တို့ခွေးကြီးဘာဖြစ်တာလဲပြောချင်ပါဘူးဗျာဟိုနေ့ကအိမ်မှာကြက်သားဟင်းနဲ့ông này mình này chết ra là, ấy đi còn gì bỏ, mi bồ đề về mi rồi, ấy là, cha ta hiện nay cầu lâu xa đó là, cho nó là xây bao này, nếu ba lẽ đâu này là cái đấy, giải thế này là, ấy là khá chú bi rồi, aku áo bay đi, xoay đó bị bia, cho lên mi là xây mà con xe này đã, ấy là số mình nó vượt lại đó mẹ, vậy đây ba lại đó mẹ đấy, mình nó ấy là số vượt lại đó mẹ. Tu lệ đất đất lâu ấy đi lâu thấu khá gì nè, phê tự yếu đại xuê mi rồi toán này ya là, ta ná bà đây quá, tì ra ta lại, bà đây lệ, tì ra ta lại đã mà cao thế đấy quá, ấy đi lâu tì ta lại chế áp xin tu cô ấy đi thấu khá cái này lâu ảo lâu bí ra về, biết mà chỉ vũ lâu, ấy đi lâu, bây giờ biết đây, biểu không, biểu lấy mẹ, biểu để lưu đi lệ, xí chính xí mẹ. Hồi là bây giờ ta cái lý ngày lý mía em nhau lấy để từ quên này làm việc để mi lý việc đó là hé bên này em nhau mi việc gì nữa mà lép việc chỉ việc đó này cái mà thu vào một khóa số cha từ qua ít thôi rồi mỗi ngày ngào quên lại nhiều mẹ ngào quên lại nhiều mẹ ấy đó bây giờ bây giờ ta chúa yêu cái yêu áo bay tề yêu phiêu lâu trên chết tất cả các hồ vị vị trí đấy chúa yêu can yêu áo bay tề yêu phiêu lâu ta chết và thu các bộ vị trí đấy tất cả các bộ vị trí đấy bây giờ ta wo mà miệng ngày mà ba số đấy tất cả bộ ác cô bị rồi lưu đề yêu sa này là cả wait số đó cả एक anh khai à mẹ ngày cái đó cú tôi xin lỗi lại mẹ luôn thì lo yêu sa này ra đó ấy đó bây giờ bây giờ tụi mình ăn đây của ta thà đấy càng cái này bây giờ cha yêu ya mẹ ngày cái lo nhau khô lo số đó cú tôi đi gọi đi nãy này mất la minute này mất la second này mất la cú tôi đi nhà gì lâu ya lại mẹ đấy ấy đi lo nãy này mất la second này mất la cú tôi đi nhà gì lâu khô số đó có chuyện này mà làไม่ใช่ไหนဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေရဲ့အချိန်ကုန်မှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးငရဲကိုကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဝများစွာကအကျိုးပေးခွင့်မရသေးပဲနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ခံရအောင်မှာအကုန်စုပြုံပြီးတော့လာမှာတို့ကလည်းချောင်းနေတာဒီကောင်ဘယ်တော့ငရဲရောက်ပါမလဲငရဲရောက်ပါမလဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်ကံတွေကစုပြုံပြီးတော့လာတာပရိသတ်အဲ့ဒါကြောင့်ငရဲကတော်တော်နဲ့မလွတ်တာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပဆိုတဲ့စကားကိုဝိဆိုတာကဝိပါကဝိဆိုတာကဘာလဲလဲအကျိုးပေးတာဘာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အကုသလဝိပါကခွေးကိုခါရိုက်ချိုးခဲ့တဲ့ကံအောက်ပိုင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံအဲ့ဒီကံနဲ့တတ်တဲ့ကံနဲ့ဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးတုံးလို့မေးရင်တတ်တဲ့ကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးလဲတတ်တဲ့ကံကအပြစ်ကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုတတ်ရင်ငရဲကြမယ်ဘယ်ကြမလဲမရတာငရဲကိုကြသွားလိမ့်မယ်ပဏ္ဏတိပါဒကံကြီးလွန်ကျူးတာမို့လို့
အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါနဲ့အသက်နဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သက်စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးဥပမာတစ်ခုပေးမယ်စီးကြိုယောဂရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တခုခုနဲ့ထိခိုက်ရှာနာမိလို့အနာဖြစ်သွားတယ်အနာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအနာမချက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာအဲ့ဒီခြေထောက်ကိုဖြတ်ရင်ဖြတ်မဖြတ်ရင်အသက်သေးမယ်ဆိုရင်အသက်သေးခံမလားဖြတ်မှာလားဖြတ်ပြစ်မှာပဲကိုယ်ငါတော့စွန့်ရတော့မှာဟုတ်တယ်မလားမယေတာဒါမြင်လို့ရှိရင်အသက်နဲ့ကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲအသက်ကအရေးကြီးတာပေါ့ခွေးတဲ့ကောင်ကိုတေအောင်တတ်လိုက်တာနဲ့ကျိုးအောင်ကောင်းအောင်တရွတ်တိုက်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အပြစ်ချင်းရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ဟာကအပြစ်ပူကြီးလဲတတ္တာကအပြစ်ပူကြီးတယ်တဲ့တတ်တဲ့ကံနဲ့ငရဲကိုကြားမဲ့ငရဲကလွတ်လာရင်မှတ်ထားတော်ပရိသတ်ပြောမှာငရဲကလွတ်လာရင်အဲ့ဒီဝိပက်လို့ဆိုတဲ့ဝိပါကအကျိုးအကျွင်းအကြံတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကျွင်းကြံတွေကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်တဲ့ငရဲကနေလွတ်ဖို့ဆိုတာလဲသိတော့မလွယ်ဘူးဒီကံတစ်ခုတည်းနဲ့ငရဲကျသွားပြီမယ်လို့ရှေ့ရှေ့ဘဝများစွာကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကစုပြုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ငရဲရောက်ဖို့အချိန်ကိုချောင်းနေတာအဲ့ဒီငရဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီရှေ့ဘဝကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကလည်းလိုက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးတာမလို့ငရဲကလွတ်ဖို့ဆိုတာလဲမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငရဲသက်တည်ရှည်ပြီးတော့ဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးပရိသတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝတ်ထက်ငရဲကပိုကြောက်เสียကောင်းတယ်